масъулони вазорати маориф ва илми тоҷикистон мегӯянд пас аз интиходи президент дар бораи кам шудани тамоюли дохилшавии ҷавонон ба мактабҳои олӣ аз ҳисоби мутахассисони ин вазорат маркази миллии тестӣ ва агентии назорат дар соҳаи маориф гурӯҳи махсуси корӣ таъсис дода шудааст. ҳадаф аз ташкили ин гурӯҳи кора ин пеш аз ҳама муайян кардани муассисаҳое мебошад ки шогирдони онҳо ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дохил нашуданд ё ин ки дар баргузории олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ, олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ, дигар озмунҳои ҷумҳуриявие ки бо сарпарасти асоси расулваҳдати миллӣ пешниҳод баргузор мегарданд, натиҷаҳои назаррас ё худ натиҷаҳо нишон надоданд. эмомалӣ раҳмон, раиси ҷумҳурии тоҷикистон, 1 сентябри соли ҷорӣ зимни ширкат дар таҷлили рӯзи дониш дар донишгоҳи тиббии Данғара аз тамоюли дохил нашудани ҷавонон ба мактабҳои олӣ шадидан интиқод кард. Вай аз ҷумла хост, ки нисбати мудирони чунин мактабҳо ба истилоҳи худи президент чораандешӣ карда шавад ва муаллимони ин мактабҳо мавриди имтиҳон қарор дода шаванд. چند نفر ختم کرد برای چی اشتباه نکردن هست و اشتباه کردگی ها ولی برای چی پس گرفتن از کدام نوعیه از کدام شهر کدام مکتب گیرید تعلیم گیرید آموزش چوراجویی کنید پیش از همه مکتب هایی که عموما داخل نشدن یا پست است آموزگارا را امتحان از فنهای خودشان گیرید از فنهای خودشان راهبران مؤسسه‌های تعلیمی حتما دیده برآمدن نکن وقتی نتیجه ندارد برای کی نکن. мушкилот дар соҳаи маорифи тоҷикистон аз муддатҳо қабл ба мавзӯи доғи ҷомеа табдил шудааст, аммо бори аввал аст ки раиси ҷумҳури кишвар бо чунин лаҳни тунд мушкилоти арсаро матраҳ месозад. ин ҳамчунин баёнгари он буд ки агентии назорат дар соҳаи маориф аз сатҳи касбии онҳо қаноатманд нест. аммо муҳаммад содиқ абдураззоқов, омӯзгори собиқадори риёзиёт ва дар гузашта мудири яке аз мактабҳои шаҳри Душанбе, бо назардошти камбуди муаллимон дар мактабҳои кишвар мухолифи муҷозоти устодони мактабҳо мебошад. ба гуфтаи вай, бидуни чунин чораандешиҳо низ арсаи маорифи кишвар бо камбуди шадиди омӯзгорон рӯбарӯ мебошад. аз кор гирифтани роҳбари мактаб ва муассиса кор хуб намекунад, баръакс бо кор ақиб меравад. یک دویمش این که کادر مانند که اکتوبر صاحب تجربه باشه مکتبشناس باشه. حاضر همین جوان ها گفته مانده شدن، این جوان ها حالی تیار نیستن به این چیز. با گفته صاحب نظران مشکلات در ساحه معارف تاجیکستان فاجعه بار دانسته می شود. عبدالرحمن قربانов، کارشناس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، با این نظر است که قاعده های نو خدمت در ارتش تاجیکستان این مشکل را عمیق‌تر ساخته است. هرچند به گفته خودی جناب قربانov موضوع کمبودی داخل شونده ها به مکتب های عالی کشور آغاز مشکلات در ساحه معارف می باشد. این مسئله است که اخیر ندارد. این مسئله زیاد دوام می‌کند. چون پروبلماش بسیارند. ما آموزش می‌داریم، ما در نقشه هم داریم. آموزش می‌داریم، باز شاید باید سر این مسئله بداره. باز صحبت می‌کنیم. ظاهر کمبودی است که باید که مورد بسیار تحلیل آموزش بسیار دقیق قرار گیرند. مرکز ملی تستی تاجیکستان قبلا اطلاع داده بود که نقشه قبول داوطلبان به مکتب‌های عالی کشور در سال جاری همگی 53% اجرا شده است.